Sangay ta asawa. Kat sigurado nga agor-urayan kanya. Maragsakan lakid dito isagot ko kan kuana. Balito kasinsin kan kwentas. Oh, da nagpalangan iti dalang ko. Tuwa nagtagi kabalyo. Isardan ko ti kotse. Nakabungot na. Imasidag ti maysa. Anyak ka di ti masapol yung kanyak. Naut ti sugat ko. Sino tinanggandak iti biyag ko? Sino? Agparbang ka. Amangan wagdara ti sugat mo. Palsak ti awanan bayin. Jak pakawanan ti asino man ang nakabasol kanyak. Awan asik iti uray asino man ang nakabasol kanyak. Agpaggadlakit di ti biyag mo. Di ka kadi mabutang. Awan kabutan ko. Nga uray pa'y ni patay. Katukad ti basol. Napalabas. Rinambakan da Francis ti panangipasngay ni Ligaya iti anak da. Inawis da dagiti trabahador da makipagrambak kadakwada. Baba iti impasngay ni Ligaya ket pinanaganan da iti Grace. Kayat naasawan, parabor da ito'y kadakwada nga agasawa. Kabayatan na, naglibas ni Margarita iti balay ni Don Paeng. Gapo tadinan kabaalan ti kinasadista tilakay. Iti may isang agsapa, agbakbakwar da ito'y ket nakita ni Madam Gurilla. Inaklon ni Margarita amasikog. Isungen kedeng ni Madam Gurilla nga agsardeng pailang ni Margarita iti panagsala na iti club. Ita gagayem, denggen nyo tituloy, tinubela tayo anapaulwan. Katukad, ti basol! Saan kan ngagsalapay, Margarita? Agawid ka pa'y lang, ijay balayo. Sana mabalhin, madam. Diyak kaya ta makita dak ijay dagiti tattao. Lugasta, agyan kan ijay balay ko. Total, di katulong lang ti kadwak ijay. Agpay kapay lang ijay balay ko babaonan. Saan mo ta nadagsan ti trabaho ijay? Sige. Umanugot ak, madam. Agsublikan tulangan dito'y club. Inton makapagpasngay kan. Sige, madam. Agnaedak pa'y laang ijay balayo. Anya ter aramidem dito'y plantasyon ang kuan. Trabaho amo. Sigurado ka kading agtrabaho ka? Wan mat amo. Sa anak akas ka ni Dinggas. Atay talag palpalastog ta mo ng aramidan. Kasta ter aramidem. Aggagat ka. Tatin nagagat. Kayat ko. Mawatam. Nagagatak amo. Ituloy mo ti panagtrabaho. Wan amo. Kanong arod asweldoan nak ngay amo. Awan kwarta kon. Kaya't ko timapan ni J Club ng awan kwarta. Ipakitam pa'y ti kinagagat mo. Sakbay asweldoan ka. Wan amo. Talagang agagatak. Tapno sweldoan nak amo. Amo, nagmayatan amo. Mabalinan nga i-deliver dagiti nakapondo. Apay nga daga dito'y, Dinggas. Ay natar aramidam dito'y. Napan ko sinarungkaran dagiti kakadwa alalaki. Nunalpasan ti trabaho da. Nalpasan na. Apay, kapoy kami, akaskan ka. Nita. Sige, Tingas. Amo mo ti aramidam, ha? Juan, amo. Nasaya at tada kakabsat aman siya. Kuyugan nak amakitsinda. Ngamin, adda ni Francis ijay farm. Wala, kabsat pipay. Naimbaglakit din tanasapa ka nga imay kabsat. Wala, takayat ko manin ang makita dagiti aputa. Nang runa ni bibi babae. Anya manin a baby babae.
bibi babae Mala, aginana ka pa'y nga raw. Tainak mangisaga na iti kanam. Amok adi ka nagarmusar. Ay, win man kabsat pipay. Inapoy, ti sa ganam Wen, agsida ka iti itlog ken prito nga ikan. Agpakuyog akin ni tatang mo, ligaya. Taing kami makitsinda. Wan nana, sana balet at damot ni Rita. Iso ti katulungak ang mga iwan kadagiti ubing. Kat inton madamdamapay, adan tumutan ti inana, ta iso ti aglaba. Sige nga rod, ingkamen. Agpasyar kami B8 kani kabsat pipay, anak ko. Ah? Awan dakas na, tatang. Anyang agpasyar. Inta makitsinda. Sige laeng, nana. Agpasyar kayo lata. Agaliwaksay kayo matakan ni tatang. Wen man nga agpaysaw, anak ko. Sa bagay, saan kami nga agbayag? Income lag pag napagna. Kalpasan na. Mang restaurant kami. Kampay iday. Wan tatang, sige. Doon niya laditan ti sasawam at kabsat aman siyo. Ala, intan. Agan-anad kayo. Wen, ligaya. Pagturungan tangay, kabsat pipay. Mapanta ijay view deck. View deck. Wen, jak pa'y nakita day jay kay. Badamdamag kulaang anapintas ijay. Iso apadasan taman ti mapan ijay. Adayo ka day. Jak pa'y ngarod na pan ijay. Umay ka, tagdamag ta. Do sa dino ti dalan ang mapan ijay view deck. Italaan nga imayak dito. Kapsat pipay. Nangato dito ya. Nabanog ka kaday. Ay saan? Sigangan. Napanog ka. Nabanugak basit. Kagangay ti bakutan. Nalaka ang mabanog. Mayat mo dito yan niya. Wuna. Nang rona pa no kaduam ti ay ayatam. Kit agin inligam kayo iti dakula. Anya. Alaman. Padasen taman dagin nigam iti ima. Anya. Ay di ka man kabsat aman siya. Rabak ko lang mo ta. Mala, intan ijay cindaan. Sa nabalay, tanakita tanday ti view day. Walang araw. Bumabatan. Anya jay ko natay nakasarita maglakla ko iti natay kabsat. Tsak unay na awatan. Mapainak mo ita makibiyang iti saritaan niya. At da ka no naramos abalasang. Kat pinatay da pay. Anya? Kan imbulang dalatan iti kanal. Ay nagalasan. Ay, atapon da nga adik ti akin aramid. Anya? Adik? Una, ta saan ka numot ang maaramid ti limpyo, ti kas iti inaramid da iti da iti abalasang. Nagalastikas tao. Ay, nga road. Kay, naimbak na natiliw tay kriminal. Un ka no, natiliwang. Ay, rumbang laeng Ikaro na, di kinadakas nga inaramid na. Ay, ala, agawid tan, kabsat aman siya. Nagatang tamot abinan nga inlistak. Narigat no marabyanta. Sige, tangaruday. Namalman kan, kabsat aman siya. Uwin nga raw. Nubigat kalaangan nga agawid, tanay, malumong. Agawid akitan, kabsat. Saan na bali? Tana itulog ka. Agina na kapay nga road. Kan mabitla ang tamang isagaan ak iti merienda. Saan ay, kabsat? Inaklag pakadan kiniligaya. Tain na ko. Wen, Francis, ligaya. Kasta tinadamag mi ijay sentro. Kat naimbaglaangan, tanatiliw ka no tay kriminal. Dagita ti jak kayat ang mapaspasamak. Awan kas tapaspasamak idi. Ngem, idi ni asturon tinagmayor. At dagiti saan ang nasayat ang mapaspasamak. Pudno, pimintas taglawlaw ti pan nakasentro ti ili tayo. Ngem an mo tayo dayta. No dagiti tattaw taglawlaw kat pasig adrag atik. Ngam saan analaka dayta apang panunutam, Francis. Amang ano dayta pa'y kat diti pa kaisagmakam. Gaputa labanan day jay a demonyo.
ipagpagapok ka dagiti umili. Nang runa ka dagiti agtutubo. Dayta ti gapuna, akayat ko alabanan ni Astor iti kinamayor. Barok. Kayat ko nga ituloy tinarugyan dagiti imo na amayor. Kayat ko nga agsubli ti sigod a kinatalin na ay ti ili tayo. Buen Don Juan. Addadan iti dalanda. Ket sabten nyo idan iti lugar a nagtutulagan tayo apang sabatan nyo kadakwada. Sige, Astor. Kwarta manenda ito eh. Nawadwad a kwarta, basta saan a mabulilyaso. Kaditi ba nagsubli dagiti taom dita? At tanto umeten awit da apagkwartaan. Nasayat, Don Juan. Sige nga rudan, Astor, kastapay. Umawag akto inton nakasangpeten dagiti tao. O sige, bye. Agsasarno ita ti pagkwartaan. Isupay nga ibaknang ko. Among! Anyat kat katawaam. Awan bibiyang mo. Ay, wanang agpay so amo. Awan bibiyang ko no anyat kat katawaam. Masidagak ta, ibagak nga naluton ti merienda. Sige, ingkay saganan. Naisagan akon, amo. Adhan ije paraangan ti mansyon. Tako namat nga ije ti pangipanak. Ta ije ka nga agmerienda. Tako namat nga naparparir ijay. Kata ije kwan. Kuston! Nagadulakid din ngay bagamon. Ay apo. Agungungat kamanan nga. Ala, agdalos kakit din dito yung mansyon. Ina ko nagmerienda. Sige nga rod, among. Ay. Ada kami manan ito yung mansyon ni Amo Astor. Masapul nga agdalos kami kanina na agno. Tani. Nakatap-tapo kan dagiti amin nga alikaman dito eh. Ay na! Nagmayat-matan dito lugar a pagsasabatan tayo kadagiti tao ni Don Juan. Dingkas? Wan, kalalili. May mayatan nga patingga tayo dito eh. Ngam ti mapantay jay syudad. Nagmayat ti angin dito eh. Takasanumit nga nin. Kakaykaywan dito eh. Adto timtang. Nangisit ako, tse. Isudan dagiti ururayan ta. Bayam nga isuda ti umasidag kadata. Tinggas! Oh, kasano? Ada iti kutsi ti imat ko. Sige. Agsinukat tayo iti imat. Kat pumanaw tayon dito ay. Nabiit ti pa nagsarita yung iti tao ni Don Juan. Dingkas. Wan, sana mabali na mabayag ti panagpatang. Wan matkit di. Nanguna kat maiparit nga agas. Kan maiparit amulat imat tayo. Nasken anapartak ti panagkunay. Gusto ta ko na. Isong aglayuntan ni jay mansyon ni Amo. Ay, sayang. Dumagasak tumapay ijay sentro. Taddagatangag apagpapintas. Sanan, itinto sa balilangan nagundaway. Sige, bumabakan kalalili. Wan, dinggas. Ay, Dinggas! Ada kamat gayaman. Adda kayo ko tadwa kami asimangpat. Ha? Saan mat ngamin nga siya kati kasarsarita kine-kine? Inkakit di mangisagana iti merienda. Gaputa mabising kami. Awan! Sige, mabit lang. Tamang isaga na. Oo niya, alalili, dinggas. Awan ka dimot lang tinagbalin aparikot. Awan, Amo. Ay naamo. Nagpintas iti lugar anang warayan ni kadagiti tao ni Don Juan. Nagmayat ijay. Kaya't kung agsubdi kami manin ijay kinidinggas. Ay, anya man nanti sasawam si kakin-kine. Da kayo adwa. Umadayo kayo paila dito eh. Ingkay di kusina.
Wan amo. Wan, amo. Awan tinagbali na parikot iti pagnami kini kalalili, amo. Nasayat no kasta. Ket ita. Ti sumarunong aramidan nyo. I-deliver yo kadagiti suki tayo. Dagiti pagkwartaan. Wan, amo. Yeah, 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 Kasta, tagimay. yeah, Nalaingkan. yeah, yeah. Naimbag tadi mo nalipatan tinsurok idikan ka. Dinggas! Oh, kalalili. Surunak man iti kasta. Hoy, kanya. Umakay ito, isuro ka. Darasam. Nangag mo, kalalili. Umasidag ka kankwana, tay suro na ka. Sikat di kayat ko amang isuro kanya. Umay ka kay din, darasam. Isuro ka nga rod, no kasano nga mapatugaw mo ti kalaban mo. Sige man lang. Oh, sige man. Kasano ang mapatugaw ko ti kalaban ko? Kastoy Anay ko! Anay! Ating Gus, tulungan na. Naisalta ka. Wanya, kaya't mo ba iti agpaisuro? Anay ko. Diyak kayat! Nidinggas ti kayat ko. Siyak, timang isurukan ka. Saan nga ni Dinggas? Adaguram kanyak. Isong apinatid nak. Ang bagata mo. Apay pinatid mo ni kalalili. Sana nasiputan iswa na isaltak. Kasjati may parbang kang kuwan na Dinggas. Masurunak nga miniti kaskasta na nga. Amo na nga dak nga. Ang kini-kini pa ilang iti sangom. Katsi kamat, kasla kayat mo. Anya? San mo ta? Kasla igagagara ni kini-kini timang sursurun kanyak no adya ka. Kasla kayat na pa'y agpaarakop kan ka. Anya? Anya nga iti katawam. Agimimon ka, dagimay. Saan mata? Ngamjak nga rod kayat ti kaskasta na. Saan mo ngaminan nga ikan kano? Nuan niya ti aramidan ni kalalili. Bayam lata, tamasurun ka lang. Lakalan di tiyan mo, Margarita. Wen, madam. Panagkunak kat asidagan ti panagpasngay ko. Anya ti plano mi ti uping. Yawid mo kadi kaninanang mo? Saan, madam? Diyak kayat amaamuan dagiti tattao nga da anak ko. Kat anya nga ro ti planom iti ipasngay mo. Diyak amo, madam. Itad ko laangan kadagiti awanan anak, madam. Tapadakkalanda. Anya? Ay, saan? Bayam, tagyan dito'y balay. Wan, syakon timang padakkal. Medyo agsakit ti tiyan ko. Amangan no aganakakwan. Anay ko, agsakitan na talaga. Aganakakwan. Manang suling! Manang suling! Tulungan na! Aganakakwan! Imay kayo dito ospital, madam. Wan, gapotay mawag ni suling itay parbangon. Ako nana, ngayon yag naka diti ospital, iti rabi. Madam, Babae kayam timpas ngay mo. wen, madam. Awan ka diti panggap mo ngagsubli, iti ama ti anak mo. Jakon tarigagayan ti agsubli iti dayjay alakay.
No di gapukan ko na. Saan ko maakas iti mapaspasamak ita kanyak? Anya nga rod ti aramidam itan, ta nakapagpasngay ka. Ibatik ti ubingkan ka, madam. Sikan ti makaammo. Kat makaammo akon iti biyag ko. Agsobli ka iti club. When, madam, kayat ko pa'y anayunan tinaurnong ko akwarta. Manipod ka ni Don Paing. Kurang pa'y dayjay. O sige, nukastati ko nam. Kat siya kon timang bayad iti babayadam diti ospital. Agsarita taan na imbag, apaman a makarwar ka diti ospital. Anya pa'y dagiti sumaruno a mapasamak. Gagayem, di uliwaya na denggen, ti tuloy ti nobela tayo a napaulwan. Katukat, ti Basol. Nobela, ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika, June Rebutazo. Computer Recording Technician, Dante Martinez. May sapay, asagot kada kayo. TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y ngestasyon. Katukat ti Basol! Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.